Halor ka jingja sya thombor bat sya penyap jong ka wigelong kami ke bedang armet kepada ke senong Tisau ha West Khasi District. Ke jingja ka bala pen sujer bat pen shifting ye ki ba jong jela khamtam ye ki ba ka than West Khasi District. Ubak mun dekar beri orang ba senong jong senong Tisau ula khot bat wer ye borok ki ba bat khamtam ye ki nong yelam jong ki seng bahalang ba pher ban wan isim benta ha ke jingya ya ba ban pen pau ye ka jing penrem ya urunar ubala nut ban le ye ki kam ya bala tip kerteng kumuba biang kupar nongsi ubadeiru ukurim balai syongklat jong ketika lanat kebalangat ha ketika apot ke kong wan saralin wanyang kani garali lani ke jengi ya ba kanlong lasai kesengi kata ha ka nyo terik rempang arjar arpsau ya ke bon sedang nasionong Tisau bat on ya kejat ter sedo office terikam jong deputy commissioner ka West Khasi Hills District bat ban lej pen poiru de kejing tho ban pen bor ya ki bos sarkar ban pen sitom ya te runar halor ketika jingja